Zdravo, zdravo, nastavljamo dalje. Sljedeće pitanje, pa ajde da krenemo u stvari trenutka kada je to počelo da se upotrebljava kao termin. 2013. kada je Bitcoin doživljavao velike padove cena, korisnik Bitcoin toka, GameQB, napisao je thread koji je počinjao sljedećim izrazom: I am hodling, ja hodlam. U temi je naveo da će zadržati svoje bitcoine i da ih neće prodati čak ni ako cena nastavi padati. U svojoj poruci objasnio je zajednici razlog svoje odluke, također priznajući da je pogrešio u pisanje reči hodl umjesto hold, što prevedeno na srpski znači držati ili čuvati. Gotovo istog trena počeli su se pojavljivati mimovi svih vrsta koji su pozivali na reči ovog korisnika. Usvajanje izraza hold on for dear life kao izraza tipičnog za Bitcoin ulagače koji pod svaku cenu zadržavaju posjed svojih coina. Reč hodl od engleskog hold, ali pogrešno napisana, vrlo je česta među korisnicima i ulagačima u kriptovalute, uglavnom Bitcoin. U Bitcoinu ova odluka se smatra filozofijom ulaganja koja omogućava korisnicima da eksponencijalno umnožavaju svoju imovinu u bliskoj budućnosti. Obično su hodleri Bitcoin maksimalisti koji ionako uvek kupuju Bitcoin, ali ga nikada ne prodaju za fiat valute. Čekaju pravi trenutak da ih iskoriste kao običan novac. Da li ću zaraditi novac od rudarenja u 2023. Kada ljudi započinju svoju Bitcoin avanturu, često prolaze kroz zlatnu groznicu sa konceptom rudarenja. To je najčešći slučaj, tako sam i ja počeo. Pa evo malog vodiča za odgovor na večito pitanje hoću li zaraditi od rudarenja. Ajde prvo da razgovaramo o hardveru. Nećete zaraditi novac rudarenjem Bitcoina osim ako nemate zaista vrhunski sada ASIC, to jest mašinu za rudarenje. To su pre mogle da radi grafičke karte, sada su one nedovoljno jake za taj posao, odnosno zadatak. To je najkraći mogući odgovor. Znači nećete. Pristojan CPU se može koristiti i za rudarenje Litecoina, što samo po sebi može biti mali prihod, ali mi smo ovdje ipak da pričamo o Bitcoinu. Da biste vidjeli da li ćete zaraditi novac, potrebno je da unesete neke podatke u poseban kalkulator. A to su troškovi vašeg hardvera, odnosno troškovi kupovine ASIC-a, matičnih ploča, napajanja, grafičkih karti itd. Koliko brzo može da hešuje, to jest koliko ima mega heša u sekundi, koliko energije troši, vaš trošak električne energije i postoje dve magične varijable koje će učiniti da sve funkcioniše ili će ga osuditi na neuspeh. A to su u stvari težina rudarenja i cena Bitcoina, jer ova dva faktora u stvari vam generalno odlučuju za to da li je to isplativo ili nije. Cena Bitcoina također se popunjava u kalkulatoru i mogla bi da poraste ili padne u budućnosti i samim tim to utiče na vaš krajnji rezultat. Dugoročno će se verovatno povećati, ali ajde da budemo pesimistični i smanjimo u startu, pa ako bude više, nama bolje. Nije finansijski savjet, ali vrlo verovatno vam je veći profit ako samo kupite Bitcoin i čuvate čistije gospodski. U opisu ću vam ostaviti linkove gdje možete u stvari da vidite sve te kalkulatore i računanja u vezi sa rudarenjem. Idemo dalje. Da li je u redu trošiti svoj Bitcoin u redovnoj kupovini, odnosno trošenju? Pa prvo, Bitcoin je tvrd novac, a kako biste razumjeli ovaj pojam, preporučujem vam da pročitate knjigu Bitcoin Standard, ostavit ću vam link za kupovinu. Drugo, Bitcoin je deflatorna valuta, a ne inflacijska kao fiat valuta, euro, dolar itd. To znači da s vremenom kupovna moć raste pa potiče korisnika da štedi Bitcoin i ne troši ga na beskorisne stvari. Čuvate ga za sebe kako biste ga potrošili u pravo vreme i na stvari koje su vam stvarno potrebne. Dakle, ako još uvijek imate fiat valutu, preporučljivo je da prvo potrošite nju, koja je slabija valuta. Ako već znate koliko mesečno imate troškova, onda ovu svotu koju ste spremili u Bitcoinu čuvajte samo za ne daj Bože, a eure trošite kao i svaki mjesec. Ono što je bitno napomenuti, da taj Bitcoin, ako treba da potrošite ga na mjestima koja prihvataju Bitcoin. Nemojte ga trošiti tako što ćete vraćati na menjačnice pa to pretvarati u neke stablecoine, a posle u dolare, jer time što ćete trošiti u raznim nekim prodavnicama, to jest kod trgovaca koja prihvataju Bitcoin, a ne stavljati ga na berzu, odnosno menjačnice, ne stvarate likvidnost, ne stvarate pritisak na prodaju, ne stvarate pritisak da se cena snizi. Ukratko, kada biste trebali trošiti svoj Bitcoin? Uvek kada nemate više eura, kada želite pomoći trgovcu da prima Bitcoin, kada želite isprobati kupovinu s Bitcoinom, kada ne postoji druga opcija plaćanja, kada ne želite dati do znanja da ste kupili i kada kupujete iz druge zemlje, odnosno valute. Kaže, mislite li da je mudar potez prebaciti većinu svoje ušteđevine u BTC hodl novčanik? Pa mogu bih da odgovorim kraće i duže. Evo kratkog odgovora. Ako mislite na svoju štednju kratkoročno, nekoliko mjeseci, ne. A ako o svojoj štednji razmišljate dugoročno, svakako. Dug odgovor. Zaboravite na čuvanje novca u banci. Taj termin više neće biti održiv i na to smo davno upozoravali. U ovom svetu od sada će postojati dve vrste digitalnih valuta. Ona koju su stvorili radi kontrole, neograničene su ponude, beskrajna inflacija i koja će se uglavnom koristiti za porobljavanje sveta kao CBDC, odnosno digitalne valute o kojima smo pričali u prošloj priči, i ona koja je decentralizovana i kontrolisana od strane ljudi, od strane svakog korisnika, koja se ne može ponovno isprintati, ne može i se ući u trag, bez granica je, otvorenog koda, ne može biti zaplenjena i ograničena je na 21 milion, a to je Bitcoin. A sada ću vas pitati, u kom sistemu želite vi živjeti? Ljudi, hvala na pažnji.
Upravo ste slušali pitanja korisnika o Bitcoin, to jest Dartovu zbirku pitanja korisnika i njegovih odgovora. Ja samo čitam prevod Luxa, već pomenute zbirke, hvala Lux, i sve što sam pročitao to su odgovori Dartcoina, sa kojima se ja slažem ili ne. Ovime što ja radim kroz ove audio priče i ovom podrškom koju dajem Bitcoin zajednici, to je samo moja odluka. Vama ostavljam da vi izaberete. Ja nisam finansijski savjetnik i svaka odluka je strogo vaša. Ovaj kanal je zabavnog i edukativnog karaktera, tako da nemojte ovo shvatiti kao neki nagovor na kupovinu, već strogo moje mišljenje. Bitcoin je sloboda. Hvala na pažnji još jednom. Baci taj like i pretplati se na kanal ako ti se sviđa sadržaj. Biće svega i svačega. Uživaj!